Yengbiriba Punmaku Saratchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Lok Setting. Asi Manung Nagi topic say Union Budget 2019 Highways name of the Union Minister Nirmala Sitharaman Ngasisi 2019 Amasung 2020 ki Union Budget si ma present over House ta Lok Sabha da aduna maswai si Union Budget sita karmaina yingnari opposition ki side tagi su adum maswai se dum ihan hanba mamangi say singa previous year so adum almost family nothing is new hairi. At the same time, BJP lead in the government have said this is a pro-poor. 2019 ki budget si pro-poor ni. Aduga masay budget for common people have ni mo ino yam kan na si yes export ki karigi economics ki karigi ato auto convention leini aduga kari yauri maroina entire northeast ki oina northeast kitang underdeveloped hype tai atopa India state sing ka jamdam daba yadaba something special for northeast for India northeast states in this 2019 budget swai si kupna khana janak patanjani loi lengthen biriba guest sing di ai yet ithang tang phabiri basi Dr. Ng Bijoy president Northeast India Development Party Manipur state udini ai hanan Oja Bijoy taram noksari Oja Bijoy ki oi de lengthen biriba si Dr. Chinglen Maisnam faculty member Department of Economics Manipur University Oja Chinglen choi taram noksari adu Oja Chinglen ki oi da ai ne yet thangna phamini jari basi Pradeep Phanjoubam editor Imphal place nei ai taung Pradeep su taram noksari ai hanan se maroina khara senior political leader moina maroina ngasi ki budget si opposition ki side te dum khara dum haibale maswai se dum mamang sahi ka thoto pokhena bolete nothing is new haibani government BJP lead NDA government haina masi pro-poor ne aduga masi budget for common people haibani oja senior political leader moina ihana 2019 ki budget si kamai nimbi budget si seng na harabada Northeast ki oinadi unfortunate budget ni tasengna demand number 22 Ministry of Development of Northeastern Region sidi yauri si koina yengu matam da 2018-19 da 3,060 crores total budget pigi same amount si handaki year 2019-20 desu 3,060 crores period. There is no change at all. Okay. I couldn't expect to rambadi. Yamdrabada, Hozik BJP government go to Aina say act is policy degi, Hozik Kanodagi look is policy act to act is policy and a Wolakpa, and a Makoki Pandam, Manangangiba, Wangang Mayam de Konasato Mimadudi, Northeast in particular, I mean in general, and Manipur in particular. So idana maki ekoji kanara gani haina adubu north east ki wena piriba particularly sideda northeast development gi damakta sida piriba budget sidi hongba leite therefore ekoina ariba budget sidagi northeast ki wena di yamna kana ningai leite hongba mta leite aduna masigi budget sidi tasengna ekoi kari haini northeast ki wena di yamna lebuk thiba budget ni ai thamjani han be observation se baroina pro-poor handaki 2019 ki budget si pro-poor ni aduga 2019 budget is for common people have any yes northeast ki state sing se atopa India ki state sing changdam da khara under develop obi area aduni aduna karim kan mamangi sahi gi dalai hiba senpham sing kari sing handaki sahi ki kaisu hong bolete nothing is new and once again 2019 union budget ignore the entire north state haibani sam kanda thank you aduga Oja Chinglen laksan muse being economist hoina kamai ubi henda ki keno sing semeroina hojik Oja Bijoy senior political leader na samthi thambiri madudi once again entire north state henda ki budget 2019 china ignore tawre nothing is new haibani Oja kamai thambiri hojik north state ki hana please go ahead koi north state hojik yamna maru hoina koi tangai fadris Hadi hojik act is policy na hodokre hadi luki saram badagi hojik looking jina yaraktre hojik action gi matam ni haidna koi act is na thole ine ano hojik act is ki wasi la abanina hojik te koi si war footing the development si darkar leiba aduma tanja amadne ada hai basumba tanja si koi ure northeast ki state mayam si manung si da Manipur gumbadi hojik si sentungi film si yam sathi na koi phamse na bagi thakta aduma leiba tanja amada sugumba koi budget si puthorakpane aduna Manipur gumba koi northeast gumba haidi magi semgat sakat pagi adigi magi future sa masi masana lepjaba ngambagi mahuta
masi center yaudragadi hingbanga magdaba haidi oxygen si center na supply to buduna adai du da leiba adra moina koi oxygen si nongma madu thadalage haiba matamda koi si hekta tora tungai wa adra moina ngasagi sen thungi oiriba film ji phatabanina magi political gi decision lobo matamda su yamna nuai na lorok hai tare madai du da koi gi Delhi de depend to buse koi sentungi to basi matak sidai even political gi kanu sibok tokselakna hojiti Delhi na loina ware pro gi film lak pa tanja amadane ana sumba film state lady ba yam luba film state handak puthoi ba budget sina north east ki laiba magi basic fundamental problems ma karma problem haida maru laina development gi problems hai mase khone yam maru ri si koi industry adu infrastructure masai da yamna akan ba mieng ji changa ka draka na koina budget sida asasi to bune adu huziki budget sida koi north east ki oina measure initiative natraga measure plan madugi lokthok amata leite ba budget sida haidi one size fits all dune ba dum leiri se ana sigi budget si amuka yamna nuai ri budget si koina kupna yeng matam da sahi sigi oina di ani su budget ne financial year gi oina di koi ahan budget ne lobo ye sahi sigi oina di February da interim budget puthoe aduga hojik July da sigi full budget si anuba sarkar la paga loina puthoi ne ada koina budget si yeng matam da yamna ang pamana magi budget si de revise estimate ana ma yauri revise estimate se koina yak maru na long ne ba naina ba matam da ado revise estimate si interim budget February da puthoki ba utkiba revise estimate ki figure do madu samana na July da su reflect to ado agadi akoina February thas da koina urisi adugi matang da ne matung da ne ba election la is ado election today da goro conduct lai bana Manipur da koi sensi na ba yade khote madu da la na sira mi habi wathok phok lai rim ne aduna suksoi choi dana koi gi first quarter se last quarter of the last fiscal year haitare masigi last quarter January February March madi election ga mari lena karigumba koi sempam kara soidana masi salam dori ne madugi koi aroiba 2019 gi aroiba gi magi laiba entire chahi dugi reflect to toroktam nina revise ta masagi revise the uliba figure sisu masisu yamna kupna nei nei ngai oe haidi asumba chapchaba saktam je koina uba phangde bisi dagi su sima adigi amana sigi budget sidai koina asayam torom basi magi expansionary part lakada in khaluba expansionary part ramdi ko economy si yamna marai jai thaba haidi ko economy gi magi growth rate si last 5 years da amta ugide mongda yamna wana haida dana slow down to dana leiri ne ojikse adu agidi economic slow down asukana leidana leiringai talaxidadi masta koi gi injection haidi stimulate to ma change haji mapang kanji phagana ba koi gi injection to kai inject to doba magi sarkar gi magi investments asin stimulate to kanda masi makhungji yahan doine masi fiscal stimulation natrangna koi atopa America dagadi USA dagadi economic meltdown to kumatamda moisu fiscal stimulation to wina bailout ka to widina ko madwai du koi expectation koi thajabasi leiru bane adubu interim budget ta utkiba sakam do madu karim da khongba leitana sigi full budget sidasu madu chamana ba contractionary part sidla ado contractionary part lakpa regressive part la avoid maduna kari thorkadigi bu madugi ultimate victim sa laireba sing maduna koi laireba state sing sa masi oineba aduna ji ozagi wafum du da ilaksar kanda any yam money yang basi magi fiscal gi transfer se haidi center gi resources sing si state transfer to busi magi sidai laiba figures ai haipejeng jama matam da masi figures se mamangi budget estimate revised budget ai kumne yang matam da masi handai heba aduna masi handarak pasina sokadori sa Manipur gumba koi center da entire koi gi kano se 90% of the magi economy gi laiba koi tangai fa sang basing se moi da depend tori lengak si depend tori basa masti da koi transfer central transfer si budget sina kayuba handarak targadi maduna kat thorok targadi madu ultimate victim si Manipur gumba state sing sina oidori ne aduna sabchana koi gi resource transfer si masti da kaksare adi north east council gi wena magi chahi khudingi phangba magi chakthung se mamang ngalingai matam chahi ani hongi mamang da leramba magi figure duga hojik uriba figure siga masisu yam sathina koi gi squeeze over hai tare tawe rozana sahabire koi m donor sigi oina thamiba budgetary allocation se masi koi 3000 gi chang se masi gi enenda hana 3060 se mamang da su thame mamang gi da su thangki ba adu lengdre ba sisu aduna sugum sing se amata lengdra kanda koi north east si ek iski masi gi heart si north east ni adigi north east south na koi india sakot pa yaroi masi ni engine wani adu masi na koi get wani hide ba mem se masi di aine hajaba koi mangda
나저 이 하자그리고 망데 제 Engine 더보고 oil 머니 ni law 타이방데나 거기 소 더보고 머니 yamna maru hen ba aduga engine gi yogum to pot thau du di iha bak bak ta wai te sum 아이는 na ga 센텐스 한번 딱 대로 쓰게 마시디 거기 마기 바선가 바선 하이다래 바선지디 봄기 바선네 하디 클레임가 바선기 시디 암나 bombastic 오이바 아두 모몽도 떠오래바 아두가 버젯시디 뽕아오비네 아두나 버젯시나 폴아오비 오르가 바선나 봄 오르가디 마다이다 소코도시 카나노이세 마시 머루이노 코이 노티스트 얌 사틴 소카네 Yes, thank you. Maroin hoji hai si nothing is new, nothing is changed. Mamangi leihiba duga interim budget ta puthokhiba senpham duga dum iman mane swaide oiba ta moron lai almost ngasai gi nothing is new habani sam na kanda. Tamo tong de win election ni maroina union budget ni hujiki oja Chinglen tam thambiri one size fit to all haibagi area am su leitab dinate union budget ni top state singi thodokpa in particular kai swaide kai specific oina yaubudi oidi oide tobuto entire north ki people singna ngasi tamo north ki kari channel sing tv channel sing kari sing north ki state ki oina kari no yaro kadege yam kanna pana ba haiba tai ain tamo da hangjaningi se union budget ni north ki tamakta ekhona something special expect to se fear oigadra sini tam Six Hanadi Dormigo, Hanadi of Tasena, NEC funds and non lapsible Halakwa, Department Kunimati, we invest on by the week post Lermigo. Haziki Postma see trains and talker. Hazik Ubada state mamsi, state map. I think mistakes in the doing Amdrego. Matam Jas the Union Territory on the plans who central into Repolin Toraga, Sile Kamusina, state Sile in Kamusina, we plan implementer. Central plan Yozana, Ramamsi, implement on a will agency on a total ism. We when a notice that state Matamjas in Gidiamna Havoid had a satellite in Lerga, same Nusian Toga, state government responsibility, central project MC implement over Aduga Sarkahi Tolopiva, Masayo and plan, Lele Hiltobi Moma, Sidam Udan Hadilago. Adu high headed so queen that Tasina notice invest out there and notice related subjects in the invest out of the infrastructure. I had 100 lakh crore invest on infrastructure. Other visitors for same day, same day, I'm saying X policy. Harris so Aquina command over the sea allocate 100 head Manung when you ministry, there's a donor ministry lady, other lady, man, so Moi Makutu Halitragas who has give investments, command on the Salan the gate, Adamina Lakwi possibility them like Tasina Hagi. Plug in Hadra Kupani, the Mahum from the sort of same I consider sort of similar heavy city, happy Abi and some late by Hadu Town as a Hadra consider infrastructure. Infrastructure that the small scale farmer man the benefit like so some sort of Yorkani, we Hana Haikim zero balance account, Hagi 5,000 rupees farmer man, 5,000 rupees overdraft away any guys, but Hali to listening to little and correct the guy I can't have which said comment to Holismana as a farmer man, so my overdraft facility peony, small farmer man, my turnover crore, Amali, my biscuit of leather is a week and a day, so farmer, small farmer man, so my zero balance account, so the Hayadragas who listening to any. I will poo any heavy overdraft. Listening to Henya Roy, listening to Sindoga Kona, I'm going listening to any listening to Magi, balance Yale boom, interesting. I'm loading your Pandera to dress you, bank rate alone. Like I Mahazone Poo, they bank the Poo in the Mondo is a Benina. Or Kitanga to other folk, then young pay. I might told them they brought plans to give Machimachi Kondo Payava, notice who scenario, but the Yauda specifically. Notice and Palaga, notice him can only have the Yaudragasu. I'm Kagarim out some Hagahui sports, Tadani sports key, promote only guys that notice of Mahanam, Tangerani, notice the University, same of Manipur University, same in the I might have the broad brush header, a specific brush not with a notice and the Natra's broad brush with the notice Yana, Rang Club there can say, which is Tungo, but the Yarong Dankly, Yankan show them Yaw Brankly, Haduga Tasina. It's also over tax revenue collection mechanisms that where the company is also have their own companies only the sorry when the benefit period where the Canada. I don't know Yam the Alfred Metabuso. A budget noticing so short have the dear when I quit Palandragas Academy or Yarong without Neruga. Say Hariba we state Gimasagio in a plan Semzabagi budget Hendabakola City Handagi train is see
outlook ne heta no wa sarkar sigi outlook thai ne to la haji sur to ri ne se ke makhuta soro kai khar men de hana pa gan simagi one function zi le sel krem ma changal ine sarkar sigi irrelevant no bi sai no ka in haji khiba union territory mo de center na rule to le ba ko na sum to mo changal le di si train zi bi ha de lak to na te adugi position sudum adugi ano outlook da dum keto to prank le agoi sai mayam pull kini center lo ina ma yin sin bi ka ha ga ko to ana mo se da bi to mo change si phari phati ba phati ra he na ko na akoi opinion le ja ha si phati console kani ha do hamai wa am ne do akoi interest own regional interest own regional identity so so kani ka ha ba si am kana khana ho de concern ho of the idea ta sing ha ga education policy da kam kan ile education policy dang sa ha da sanam ta ho da mayam education phagalam ko quality hap chalak ba high relevant hen ba high national interest ka ha bam jori education national interest hai si ta sing science national interest le pon science tam kan da national interest is about neutral ni education is a kind of scientific way that tamagadi there is nothing as national interest it is facts man study to really facts into gi projection man study to really adu si to was da ko national interest ha kan se kitang action ni ngai ka ya to no samna ga sai gi hoi hindi compulsory oni ka heba ari history national history ha ga ano se da me am the india ro ka heba suma la ka dra hisun ka se do we tini theory da we put late adu ga ta se ni nga da broad brush to kan se da adum notice sok pode masa yok jar ka dang khale nga ju okay thank you oja bijo ai laksan ding bu se boina handaki uziki handaki budget 2019 gi swaida phongdu isi gas electricity water for all by 2022 haiba miori budget state main oine laksan ding bu se electricity se 2018 da su bjp sarkar na claim to wom di lekre madudi koigi remote villaging kari sing che loina bak electricity phangan gre haibagi mado ai do tawbugi di mohoi nan thok po yana ba haigara population wise ga household ga ratio hola kanda phangan gre haibi claim am di lekre once again handaki budget 2019 sida da gas electricity water for all by 2022 se kamai ging bigation tasing na harada gas and electricity water supply for 2022 ate state ki di we was we ain khale madu dai comment le jide hoi adu ai khoi gi manipur gi le river scenario sidadi madu oi thokpa wa ga nin khale seng na have ngasi electricity for example housing prepaid meter am te lai ngam de ngasi baw new prepaid meter am te lai dri now housing taina akoi na matam amada akoi gi load shedding toram bdo tamna horak bdo na sum lakadori housing situation je ado karma in toraga han gi government matam da government gi comparison dei tawjiroi situation do akoi na nungai ba phauram ba mai leram da badagi mai si lekhalaktana fajana mapung phana piraktana panbe ai matam amada chhatra singna like पाजब मतम एग्जामिनेशन की मतम दा मई जिनिंग थिनुंगाई फंगदबदगी अखोगी अचौबा कनोमा डिजन जनरेटर अचौबा म लेरगा खिनगिबदो लेमखोंगदा हेवी fuel दो मद एक्सप्लेनेशन जु करिगिनो वाइट एलिफेंट म लेरिसि करिगिनो हाय मतम दा मतम दुगी गवर्नमेंट ना अंगांग सिंगी परीक्षा की मतम दा मई जी फजन पीदो मतम चांग नाइना फंगदो मतम दा लाइक पाब काइदनबा सिगी जी सी नहीं हायरगा मधु एस्केप तौगी अदु ngasi kari dograge ju maduna tonganba issue amani ado adugumbagi phibamda aidi lakada male the way the electricity department and power department is functioning ai function do dai comment kam lejite function adum toromgani phajana adubu ngasi ekhoi uri ji ngasi di ekhoi gi prepaid meter am ta legi anu gom ta leitre not a single new one has been procured from the companies for the use of the people in Manipur. Manipur praja mayamna leijanabagi madu leitre si basi information kumna lojaraga haijabani subject to correction aduga sigumba phibam jida nakoi gi kenoda free water supply which I think even after this even in the next budget session budget masi uitholo in khale
मरमदी कइनोदा तौरमीबा अखोइना प्लान तौरमीबा अखोइगी सिटी एंड सेमी अर्बन एरिया मयाम गासी लोइना मक्सी कवरेज पीननबगीदमक्ता अचौ तौबा अखोइ वाटर सप्लाई स्कीम अमा करी अखोइगी तिनसिट हिलदा चिंखै चिंग हिलदा मथक्ता तौबदो अदु लोइ लेपखरे हजि all are defunct now tabak tawdreba because of reasons known to them and to the government khoi madai yamna comment tawjining de adu poti left crave adu radi karam matamda tawraga tawduino si notice si donor gi kanoj dagi ministry de isu paisa hana gi kesu hengate loninga kesu hena lobi yaro khoi gi proportion payment du dagi na mi ate ate kano state mayam leri ni nipan ji de yena duini aduna sigi moigi asa mangji man north east ki wena particularly for Manipur ai asa ude na ithamjani okay thank you uda sinin the election mu sabro ringa si niti ayok ki CEO Amitabh Kant na budget present to matung da mana media sing da thambo wafam sing da mana haiba si point ani ka khai ma haiba da budget aim at creating jobs haiba ma aduga mana second si mana man piba kanu se biggest challenge is about liquidity haiba liquidity ki tam se aing khamado ja Chinglen namasi kitang ayeng basing chu kitang knowledge oina na ba aduga at the same time biggest challenge is about liquidity hai se kitang thambi ba yabar ziki han bagi job creation sina han mani hari se job creation sina han mani oibam jutwe prime minister gi hek sakar hek sembaga cabinet ki magi committee sam job ki matang da hadi job si da han bada 2014 da Modi na wasaki basi 10 crores job ti sahi manga si pi ni wasaki bane adu sahi manga lor pa matam dadi kogi job creation gi mota job destruction oina lakhre ba haidi 1.1 crores of loss tawre na koi paw lai hredan adige mana koi sakar magna phongjaba report me am da su yaure CMI ina pi da su yaure madudi kenu da koi 45 years da amuk ta oigitreba mongi changi awang ba adugi thaki unemployment ki madugi rate se koisi lai re hadna aduna job ki asongba crisis sama lai haibasa masi admit tawri ne okay aduna job si creation sina koi khwai maru oiba koi masi objective ni aim ni hairi ne ada job si akoina pami job si quality job decent job haidi vulnerable oiba na tab se akoina pocoranomics na hairi ba lambi da pokora yon badu maduna koi sar employment na koi job creation ni hana lo yaro aduna ne koi pocoranomics ra natragana koi economics ra kaina koi mamang da leina ge do aduna job creation sida madai da koi kari ming changi ge hai da hoi kharabude koi startup kumbagi matang sida kitang ming changba adagi koi MSME ne leiriba sida koi khrangai madai da entrepreneur sing si makoi da mating pinaba karigumba my policy masa masu khara hai badu natana khwaidigi hena job creation da thodang lawadu risa masi kenu da khungangi job loss yam ruwe haidi akoi agrarian distress khungangda atugi matik hata kham thingna koi kok ta khut hapa wabagi tak amani na rural gi job creation se karma hin to gedigi habisi yam ruwe bene ada yam lai bacteria di sigi rural gi job creation se da khwaidigi chawba pithvi pumbagi scheme ni haidana hairiba india gi Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act se masida thadariba thamiba budgetary allocation jida mamangi revised budget dagi handaki budget ki semester da lupa 1000 crore kathaya haidi aham bagi to 61000 crores ne ado 60000 crores da handeba dakar le di 85000 crores natragana khogi sigi madudagi hen ba dakar le hairi ne maramdi khoi jikpi riba 100 days sa sigi matak sida 200 days boki koi pibiu haidina madugi demand si mafam kudi mutigi lai ne haidi mai pak pa state kari wani Manipur gumadi 100 days di line ko zik 21 days 22 days pi da yam na phere phere haidina masigi scheme je Manipur di yam na ang pomom de leira bane ana zik sigi film asuk sadra ba film saida budgetary cut ama lak pa se masigi job creation je simana kamaina job create to tinu haiba question nama aduga ani subada koi huzik pension ji old age pension ji lupa sani adum piri Manipur da si center gi siar du ni ko ara sani piri si atop state sing dadi masi lupa lising ani changwa ga yora bane ba adu Manipur ri sani si adum pi dana sani si adum adu sumatam chana pi bane ta tha gi pension ni ko adu sahi da pi ba hadi annual pension no ne pi bane ba adu su ta singna yobo kangbu yodo kangbu adagi madai phangum thokpa thokto mayam su leiro ko ada hai ba sigi scheme mayama hadi widow gi adagi magi old age gi si mayam si piri bisi national ko gi social
assistant program se masi ko na thamiba budget sisu lupa crore 550 se revise budget te kakthai adigi amana magi schedule caste ki damakta mogi development ki damakta thamba sigi budgetary allocation su musu kakthare adu schedule tribe ki sima almost maduma yam hengatre adigi amana ko gi PMGSY na si infrastructure ki development da yam maru ri sa sisu ko gi lupa manga pana ko hengatre sigi simasu scheme simasu ade prime minister awas yojana hari si masi aina yingja matam da budget estimate gi lupa 2000 crore si masi muhandare adigi amana swasth bharat mission ji yam ming chatline Swasth Bharat Mission ki su hana thangiba budget ta gidi sidais da koi budget se 5000 crore su more male masi mu handar ise adigi national health mission yamaru ba sisu budget estimate yang buda 1000 crore ande adigi mo koi national education mission sisu crore chahung gumba mai revise estimate ki pap handai adigi MDM koi mid day meal se sisu crore changwa yang khai gumba adumai handar bagi posile aduga notice council ki su hana thangi bedu dagi hande bagi wala re notice ki oine ti kitang magi da kano orisi maroina notice ki magi special oina infrastructure development ki madai tu da crore kra hen ba crore kra masai thambase masim tang de koi notice ki oine ti kitang good news hai dar mayam sigi marak dai da aduna magi flagship programs mayam se Pesta tora tu na koi paisa si ngasai expand to bai mau ta contraction ji torok tra hen squeeze tok sala gadi ngasai koi return so heavily do kana ba hoi lok thora gadi punna kana mina bada notice kai su sitha horoi aduga suffering dusu koi ki mainland da concentrate ro adusu nationalize ro kaneba and suffering nationalize ro ga profit na privatize to ba adune ba koi am lu risa gain sina koi ki kambu khar gi oira gadi aduna masigi suffer to buda kogi north isna khwai chong sokane ba mam de khoni biji lairisi flagship program ji national flagship program atani oja ji koi regional party oja yawiri ko state ki amada leitra bane here ki da hero national parliament adigi job ki da hero leramani adigi education ki hero RSA ramsa hero sabar shiksha abhiyan hero adigi kusigi rusa hero loin buji center ngалтane ading state ki one lejaram ba khara dusu amuk ngamakta dana sagi sentum ji pu bo hare dana Manipur University ma Central University all in ana centralization ki magi akan ba sigi web ama tsunami state ko ji lepangam da bagi tanja du da hoji oja hoi regional party ka thori se masi film duna thorpane khalle ana sai da ko gi centralization ki saktam ji sida su chapchana ko mami tai adigi mo ngasagi ko gi zik bank ki crisis yam chaw crisis liquidity se bank ya mari leinari bane the monetary policy sigesu yam mari leina aduna mamangi RBI ki governor sing na tawgiba mayam do koi ure dan RBI ki governor sing adagi se han niti ayog ki masama ki do se pham se matang thadon tana adi CEO or mayam ga se chief koi economic advisor ngasi matang to leisa masi maru na koi da sigi problem si demonetization to ki ba adu GST lak pa sigisu yam so impact am lei ba India da aduna zik bank sing se kamai to ge da koi non performing asset haina NPA hadna yamna chawna sigi moida kran samozik thokna awa films da moise bail out ka togdragadi problem thok dorba adugi films da leira bane bosi ado masi levisum kamai torge da tanja da lupa last 5-6 years da ke dorge da more than 5 lakh crores kumadi kui magi loan aton basa masi return of thokre ba kari ki toino somna farm gi loan koi farmer sing gi lomi sing da no ji overdraft by wahisi sakar da tabo wani hojiti yumdong da su overdraft tar ka dore overdraft hai ji puri ne hadi hoji yam hong basi am ngai tabam na grano ne piram basi loan olai mating da gi koi loan olak higher education da su chaptan thok dori koi gi higher education gi magi sigi funding agency lady se sisu koi gi puraga hadi mating ne piram mo ta puraga oina tawjar ka dori adoni autonomous da mam haris adon hoji India da yam chawno ji problem risi कोई non performing asset है ना bank में आम से तो इस तरह से सब करवा वाला सिंग सब सेंजाव पाइप सिंग अरे corporate सिंग मैं आम जिन्हें कोई पूरा मकोई न कोक तो ये अगर साइज दाइना मा हाइनिंग बस है मसी के नुदा कोई liquidity की बस के problem में तो इसी सिगा directly or indirectly मरी लाइनरी बने अगर साइज दा दिमोई न तस्तरोम दे अगर मोई न मस्ती दा याम का न मोई यंग इस न target से न क्राइ तो के दा लाइट बसिंग द people subsidy दी मसी द bad economics ने हाइदी subsidy है हर पदा माइगिंग सगी अफबो इन उते मसीना फिस्कल डिफिसिट प्रेशर लाकनी अन डिफिसिट कोन gi हाइतार बोइदी सब्सिडी से मसी हंदो फूड की सब्सिडी फर्टिलाइजर की सब्सिडी पेट्रोलियम की सब्सिडी हंदो हाइबगी अकन बा इंस्ट्रक्शन जी पीरी बने अमरोम दना
corporate sector singida piba sumo makargi tax ki relief handak su yam piri ko yam sathi ne piri tax ki relief moi the pbs na good economics ne hariba so aisa ni kogi magi budget ama puthor ko matam da koin uduri sa isam chamba economics da nateba madugi tungdala riba magi political interest adu su yam maru hoeba adu mase kogi political economy gi magi statement ne law neba adu hariba mayam sing marsta ina sai thamjari duni north east region gi onadi akoi asadi am tawi adu asa taw basi gi manung state da kogi kitang ahong ba macham tang haraga di ngasai gi north east gi ona lariba infrastructure development ki ona mana piriba thamiba sebang kharase masi mangai reba mana sida pirisi 695 crores ki allocation nama budget allocation nama hapeba masi sahi ama nigi mamang dadi masi 180 crores katang adumaina piram bane adu kitang hengalak pase masi mangai re aduga atai tai hariba ato to level north east council ki haro aduga atai tai central pool north east region ki ne lariba size di yeng budadi film jam so nothing is new aduga phibam hobo idre habini ai tong pur dutalak se ai break ki matung lak se ke taw break ki matung da impact news ki manhun yeng bi de puna mok ke phamda thunat pudun lak se impact news mi yeng ta dun lebiu break ki matung yeng bi de puna mok amuk na tar mok se tong pur maroi na hujik hai uja chenglen mamang da thami ba hujiki mamang da ngasai gi revised estimate aduga budgetary allocation hai batai swai da chong chong khena ba demand budi yam to ba aduga state sing kari gi site te su aduga pirak pudadi dum phanam kaktharaga piba aduga even mamang sahi ga handak ka yeng ba su eje notice ki yeng budi ken ken da bagi wafam ma aduga maroi na hujik hai risi khoi union minister na thambi ba sing asi se khoi gi 3 trillion US dollar economy by 2019 hai bani masigi 2019 year 2020 3 trillion US dollar economy by 2020 is a roadmap to ngasai 5 trillion US dollar economy by 2024 hai so I say opposition kari gi site kan hai se laiba phibam siga hope to yam kan to ba sayam kan to wi phibam ma do opposition site iraw tab din ati adu nirmala sitaraman khum se ngasai gi will do through will already everything is possible hai ba ju thabdi thabe tamo kamai ying bi ge sit सी उदांस अखोगी हाना कांग्रेस सरकार से हमको क्रिटिसाइज कर मिसे नोगी बीजेपी कामूना बीजेपी कांग्रेस में है से कांग्रेस की मतलब से ग्रोथ लेते है दे ग्रोथ ले रहे एम्प्लॉयमेंट से हिंगलक्ट्री से नो हाई बेस रहने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ले भाई से एम्प्लॉयमेंट हिंगलक्टो ने एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थोड़ी जो ना थोक ट्रिसी के नो हाई कंसिडर हाना मोइन एलिगेशन तौर में से ब्लैक मनी में पैसा से ग्रोथ ले रहा ग्रोथ पैसा से अमूल इन्वेस्ट होते हैं पर ब्लैक मनी में ले रहा है कोई इकोनॉमी से उच्चांग ट्रेड पैसा से अदुना अनोगो जॉब क्रिएट तौर में हेरमिन अदुना डिमोनेटाइजेशन तौर से अदुगी लॉजिक तने तौर से डिमोनेटाइजेशन तौर होगनी पैसा से सर्कुलेशन चंगल लगनी अरे ब्लैक मनी फादोगनी विदाउट ऑफ अदु दी एम्प्लॉयमेंट से हाना इकोनॉमिक ग्रोथ और अगदी एम्प्लॉयमेंट सान जनरेट तौर जरनी हाबिगी लॉजिक तने मैला डिमोनेटाइजेशन तौर से ओके अदु हजिसिना मो साइगी बजेट हाइ से हाना 1.8 ट्रिलियन नमदगी हजि 2020 होदा 3 ट्रिलियन ओइरानी हजि हजि 2.7 ट्रिलियन ओइरा डॉलर निको अदुगा 2020 होदरी 3 ट्रिलियन ओइरानी 2025 तना 5 ट्रिलियन ओइना ngamna होने हाइना ओके अदि येनारो बुदी होय चाइना होय अमेरिका होय आ योरे मोइ 12 ट्रिलियन डॉलर 14 ट्रिलियन डॉलर तोले हेरे मोइ आ योरे वा अदि वाना सुना त बिदा ग्रोथ ले रे हाइरे गेरि गेरो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ले हाइ पोसि ले का दा पैसा सी काय नम ले इना खुन में पैसा थमगा अखोइना हाना हाइ जनि आखुन पैसा पाइ का दा मचुम नु फगा दा मयाम सलेम फंगनि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है ना मा इना खुन पे आम सिदगी थोलकपा एक्टिविटीज ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट तौदो हरमिना अरु सी तौद्रे खांगे सि हाजे एम्प्लॉयमेंट सी प्रॉब्लम ओइ ले रे से दो मयाम लै ओ ले रे ना अरु युद्ध अनरेस्ट वन ले रे डिस्ट्रेस वन ले रे फार्मर डिस्ट्रेस वन ले रे अरु इकोनॉमी चखलगदी चखले हाबिगी खुदम से ले रे चखले हाइ जों हाइगी 1.8 ट्रिलियन ओइरमदगी हाजि 2.7 ट्रिलियन ओइरगदी कदोबै दमकता पैसा लैरमा काय जखरे हाबि हम दोगनि तसिंग हारगदेवा मी खराना खय खाइसिदा 1% of Indians hold 50% of India's wealth and हाइरिना अ मी खरा दन पैसा या पाइदि मुइदो करि टैक्स तौद्रिनो हाबि पोत याम लाखम थोकनि तसिंग हारगदेवा अ हजि तौरिसिना अदुगी यौ खितंग बुदि हेंगले हनदि टैक्स दा मोइना 400 crore gi company sing sida 25% गंतौनी टैक्स तौनी का हाबि वेल टैक्स तौनी काइना कॉर्पोरेट टैक्स तौनी ना हाइरिना अ 25% हेन थों तसेना मी मना लुपा crore lakh ani pai kan sida mongoni lakh crore lakh am lothok ki ma ki lai ra lo lite mongoni crore lakh am khai lothok ba ma crore lakh yang khai le hodoi ni mongona ka crore lising yang khai le hodoi ni crore lising yang khai ji tha de ba do kai do wei jang ta paisa do mai paisan thamon do no hai posi khan ga do ni ta singa ga koina
job creation to kan sila may haju oi da haina pa America so ngai soi sungai re mathak da ina khun si makha da thabu ke su hengalo hai se ad mai middle class si build or kan sa middle class si expand to la kan da middle class prosper so la kan da moina si demand le hela kan da industry chocolate to ni adigi economics vibrant no ko ni dakar le pani mai demand la ni process ha gi kan us la ni magi drive just la ni inventory drive la ni middle class create over makhalem kaun kitang chingkhalaga lighter mem kitang chingkhala middle class le changkhalakwa middle class expand to halakwa another mathak da manga to mi manga to mi tara kun khana pesa pai dana GDP reflect or go GDP hengalak bai 1.8 trillion no de haji 2.7 trillion no me hedra hengale pesa do mi manga to ki ambani makota ado moy manga manga to ki makota changi bidra di employment create over ba si contradiction ya chawn haji ngasi budget so ubrai khale tasena ada kitang budi aware oi dikhange tasena 25% 400 crore ki mathaki companies inda 25% tax loan ki haibagi corporate tax loan have lere aduga makhale ho kambu middle class gi haidar micro level gi adu middle level gi enterprises sing su moina si 1.5 crore annual turnover litagadi si pension eligible helni ka haibagi macha asu aduna mi harawna to mon ni tasena haigedeba akhuna plan am yeng haiged middle class ka expand to hansi ga haigbi potu ni yeng do dra ari potu yu de budget da haji original haigi corporate office di chokol ndoi ni foreign direct investment ka higala ni adagi insurance sector di full mai kan to local partner yaw na chang yar ni ka haibe haire haji from the kitang Indian insurance company kitang confident or bi LIC ho zero haibagi mau urpo se foreign investor ma'am foreign insurance company ma chang ni ka haire se aduga hanagi media su moi foreign direct investment changhalani ka haibagi posi kha or media si hanagi register lag ne media si side lag New York Times gi edition nam hang doraga Washington Post ki edition hang doraga songi khabar ma'am si ne ya da na thai digi muk na lemne haji media conference khal so adigi lobby na su hoito ya hala si haibi polai se aduna admai khar lem dong wale aduga tasena sai hai na khoi kamai to economy si grow do wi GDP am hengle ha pong ke rabi employment generate to no hai consider economy generate to pisa mem do krai chakre hangum thopne do adu hangnar ki ni si noni sida mem lo ying sana le ramni si kamai to no economy growth or na employment kamai ta handari no hai bas employment generate to na pisa da mehngala ke pisa do kaim chakre heavy ponin adu akoi economy se rong changhal lagre pisa do changhal laga mai economic activities me do invigorate or ke employment ma san generate to jare adu middle class expand or middle class demand ma dung ina ketra to kan sida economy ha chok jare supply su hana chok ya da bi mai na mong thi dum chok jare hai bi logic si chang do mom di haji su ubrai khale okay thank you tamo oja bijoy election ding se baru everything is pulling towards the center hai bani centralization da yam kanna push torokpa baru even flagship khangde aduga any kind of schemes in kari sing che national gi kari central lom sum sakhiwa aduga karim kanda masa lejari state sing sigi ngasai gi financial freedom hai batai adu ai u phangdaba aduga ngasai gi revised estimate aduga budgetary allocation da dum khenabam su leiba samhora krai do noma masa state sing aduga marona economy khara nemjaba sing hai batai yam kanna awawa gi stage uni aduga adwai du so ram dong waleng khamada oja bijoy marona senior political leader moina ngasai NEIDP ki kari hojik yam achobo president gi pham pobiriba regional party sing kari sing semik pagi oja chinglen gi opinion thambi kare ai haijina federal structure amte dum samhoi krai do ma kanna thugai na bagi lalong ama manba kamai thambini oja tasina federal system si ana zu mapung phana leitabudong toye si mayam brom yabini ado henna soction nabagi movement ni hojik changchil leiba mayam si ado punamak si centralized obagi wakhalo na malakpa ana aikoina sengna hargadi NEIDP thole isisu regionalism is the base toraga aikoi sahi humbudra independence there bhabusida aikoi gi economy development oina tongna ba achoba factory amatang ngasi Manipur da lingidri adu aikoina praman wana haraga kanagumba mada aikoina nga ji sum thinba nga ji thilakta matamda kaidorge nga thilakta din lakpa ado nga du thinbai mo ta pukri to biraga pukri toro nga masa asuk thada birage haida to biragadi nipa dugi imung dugi economy development to jadi
independent oi jaba Japan gi am phajaba pawrom le Yeah. nga pijaba tambiro no nga phabo in tambiyo na yes adugi wakhalon do ngasi bawa for the last over 70 years akoi ubu phangdri mayam puno na hainai akoi da so many akoi gi keno mayam si tongan ba akoi kari hani thau gi khangde adagi chromite gold and akoi da nickel adagi precious stones mayam si tongan ma jaga da leidana madu akoi gi geologists sing mining engineers na locate to leire bawa pau phangjai ru ngasi bawa kari gi explore tawdri bano aduga sigumba ji explore tor matungda kari gi khoi sida refine tawdna economy development tawjana adu employment ju angakpuda generate tawni mada tongan ba level da adugi pot ngasi bawa da for the last over 70 years kari gi tawbidri no isi ai khoi adu mang da tawbidri si pangda laga sum mai khoi ji pangda ba matama da China na pangdharam bado aduga konangdari gyan ta na hujidi prithvi yolage na to khlaiye ba sumai to na khoi Manipur gi su adugumba khoni mayam leibani na adi taseng na haibda medicinal plant mayam su so many more than 600 around 1000 mathak lei hai at least lei isima di fact na moi mayam do ai khoi ze the factory emlin khat piraga at least moi extract or su madu semaga ai khoi na mapanda final ke nogi thado gadi ai koi the kana ba ya ba kana ba ngai sile say for example say Korean ginseng tabi ramani Chinese ginseng ai na wona ba young hut when ni guli tang na chari do madu Manipur da phangdabra ise Korean or kano Chinese ginseng gi maming da ngasi ai koi okhul da gi tama da jasami rom da chingthoi ba sigum ba mayam je koi na tap to jaradi is self economically self dependent once we become independent of this in terms of economy from others independent says economically dependent self dependent adu state can grow much better than any other in the northeast also exactly thank you oja Chinglen loishalak pase handaki ngasi gi manu hundagi oja aroibu question ojarage oja Chinglen da yes supplement tongba kitang tentak na supplement tobu yani aduga yam kan ojik opposition gi side haibate kan hairisi gold and fuel to cost more haibare gold ne sana ne aduga thau ne maswai si man yam hengalakpagi wari leidi swai do opposition hairisi sana do lai rabati sana sirasu sana sirasu ai sidrasu ai to udabu fuel gi maman hengat pe se madoi du transportation gi lakpa kanda ngasai kari hai tere chana thangna bagi even farmer na kaina putok sari posting kari sing transportation gi moi de hena chaw bloom pini hai bagi area duni aduna handaki budget se pro farmer oi kai dudi sungya yaning de ba hai bani kamai kari opponent thamini ga petroleum aduga petroleum gi products masida mamal hengat pai si masi inflationary way okay inflationary way bisi yamna ngai bam de rickshaw driver amada koi bara hengali si kai no hai matam da petrol gi mamal hengat ra dudi hai magi bong ta koi petrol har madum khallali se mandi man sari to adu petrol ga mai le ne yes sai se ne ba lure is adu usi kai na ozana habi bedo Manipur si sumaina koi economically dependent masana makona thong na self reliant hoina leijaba ya ba se masugum bagi opportunity mayam le rega su masi hariba resources se yamna koi risk state poor people orisa masi resources mayam sidi am ko phangna masidi leiri basidi physical lanji am ko phangna leire masi phajana exploit torgadi akoi Manipur sa masi atai to palon thai Switzerland je adum nonini de onba yani habi wa dune ado hoji leiri ba India gi federal gi magi central state ki political financial adugo magi sigi fiscal relations ha masi gi makha da di madu kaidong do oi aduna ne koi NIDP gumba koi darkar leris mandu si Orissa sa masi mineral resources ni khizana le phajana adum moisi angamba thak da exploit tawai aduga koi gi migrant labor mayam thore ba koi gi Orissa da gi hadi Orissa gi people jing dudi phibam chate ba Assam da thau thue ba Assam da cha le ba ado maru na koi thau thue ba Assam ji kari gi odri no adigi Africa gi mafam mayam da koi resources mayam le ba ado resources ni thizana le ba mafam jing do madu moi sakhot pangam de kari gi no da madu da khwai kan phang du sha corporate kambu ga ado migrant workers sing ne Mr. Kana du si maram di akoi handle leite ba koi na khanbe wa ne ba Manipur da makha da le ba resources mayam ji akoi gi khutta ga loi le ba ning ba ni center khutta le ba
इवन ILP के कोई बिल में यानी एक इस पॉलिसी का ऐसे मसवाई से लाकार दा स्वाई से गेट ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया की खन भी याम चाव बद्रिंग यानी अना लोशन जब दाहिने देनी से सेंट्रल लिस्ट याम बलेबा सेंट्रल लिस्ट याम बलेबा मथक पुदी नुगी ओइजरो मखा के कोई की नेना मथक इन इंडिजिनस पीपल की मखान कॉर्पोरेट सेक्टर की हरकत दोइने बनो मदि अदना कोई की मरु एबे एनिमी दी कोई कॉर्पोरेट और कदोइने बनो मदि मोई खुत्ता नोमा माkai मरम दम द रिफ्यूजी ओन बाय इंडिजिनस पीपल सिंचे अदना सेंट्रल स्टेट की लाइरिबा मागी सेंथुंग की रिलेशन अदु मागी पॉलिटिकल रिलेशन अदु मदुगी कॉन्स्टिट्यूशनल की लाइरिबा मैम से मसी रीस्ट्रक्चर तौदना स्टेट सिंग द अहिन बा पावर पीद्रबोदी स्टेट अमन कदोंदा कोई मांग थाना सखपंग मोइसी अइना हिजब नतबा लिसांग सिना डिकेट क्या चीफ मिनिस्टर और ज्योति बसुन हाइगेबा हाइदि लाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जे मसे खोंगदिबोक्ति बेंगोल ना कदोंदा मांग थाना सखपंग गमोय मरंदि मसिदि कोई कॉर्पोरेट फ्रेंडली होइबा हाइदि इना खुमसिंग द कोई फ्रेंडली होइबा अदुगो मकलगी लेंगाक लाइबा अदुगो मकलगी ट्रैजेक्टरी लाइबा मफम मनेना अदना दाइदुदि मु तोहाना नै नबे अदुगा अइना बजट की सिदा अइना अरोइबो पिजनिंगबदी मसिना कोई बजट से हुजिक पुथोपिबा बजट से नॉर्थ ईस्ट फ्रेंडली ओइबदगी कॉर्पोरेट फ्रेंडली ओइबना हेली नै दुमै थमजन थैंक यू ताऊ प्रदीप लोइसिक लोइसंगे तौर ताऊ दो ताऊ कनोने 2 मिनट्स की कनोमतंग ताऊ एनी सप्लीमेंटरी तो भी याने दुगा मेन ओने ngasai gi nga si pijaba tambiru no nga phabo in tambiru haibagi maro natural resource mayam leibani economic growth leibadi yabani aswai de amta sinadre samay krai de no madum pangthan bagi area ma tawu kari haibini dang ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯅꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯄꯤꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯄꯤꯅꯣ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯔꯕ ꯌꯥꯏ BSN ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯇꯧꯒꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ PPP ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯎꯏ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯝ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BSN ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯖꯤꯑꯣꯅ CEO ꯃꯥꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯗ ꯖꯤꯑꯣ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ BSN ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ खितंग बजेटसिगी ब्राइट साइड है वो ngसाई इलेक्ट्रिक व्हीकल दा खनसी एम्फसिस पिरकपा एनवायरनमेंट खितंग रिफ्लेक्ट तव अमै उइ ngसाई जीरो बैलेंस फार्मिंग है अखोय हाना ट्रेडिशनल कनसिदा हार गासी संथि सन्युंग सिनरगा तवि अदोन एम्फसिस पिनि हाइबी पोट खरदि याव एलमाइ तवसे अरो तसेना ngसाई हाइजना अखोय यामना एक्साइटिंग ओय बजेट नोक नत्रे ngसाई सी एक्साइटिंग ओय बजेट नत्रे हाइसी अखोइदना हाइबसु नते अखोई मै स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स में हमसी ngसाई बजेट पारिंग सम उत्प कानसु फ्लक्चुएट तव लाइकानसदा मागी हाना एवरेज की मखादा ले अदुगा लोइसला कानसदा 400 पॉइंट्स हाइदगी सेंसेक्स 400 पॉइंट हाइदगी मैम की ऑप्टिमिज्म वालक पे बजेट सिदाबा अदा अखोइ ngasi डिस्कशन जो हाइ कानसदा अखोइ ऑप्टिमिज्म खै वाली एक्साइटिंग वे वाली बजेट सी हाना एवरेज बजेट तो दा किन सेमदोक सेम तोरगा तो पुथरोको बजेट माले हाइजी अदु चपचाना ओइब्राइ खले मैम की मियंग सो ngसाई स्टॉक एक्सचेंज हाइसी तसेना फुटबॉल थाना कानसदा पैसा थाना कानसदा कांबू ना पैसा थाबदुदा मसि कादो माले थार कानसदा कितंग दि उइदना टिम मान मोइन पैसा थारिसन लिंग टिम ओइरमनेना अदो सो एक्सचेंज हाइसिसु पैसा थाना बुमने पैसा था कानसदा सरकार की बजेट से पैसा थारक्तरे ओके थैंक यू तमो ओजा बिजोय अदुगा ओजा चिंगलेन अदुगा ताऊ प्रदेश मसी इंपैक्ट न्यूज जो लाक्बिबा अदुगा ngasi manu handa se mapung phan bibe damok te losilak pode kai khonu jerba ges ahum mapu amkan tagat chari ngasi ke damak ta impact news ki manu hunda matang asi losion jena tanjai role adu lamdam se tholi ba thogdo wat ke agi report ke damak impact news mi yeng ta adun lebi